Radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Zini ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Israel yavuze ko idashobora guhagarika gatoya igikorwa cyayo cyo kugota intara ya Gaza kugira ngo abari mu kaga batabarwe. Abaturage bayo bafashwe bugwate na Hamas batabanje kurekurwa. Umutwe w'ingabo za ONU zibungabunga amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO babaye uhagaritse bamwe mu basirikare bawo bashinjwa imyitwarire idakwiye. I Buruseli mu Bubiligi hakomeje urubanza rw'abanyarwanda babiri, Pierre Basabose na Serafin Twahirwa, baregwa kugira uruhare muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10. Aya makuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Israel yavuze ko idashobora guhagarika gatoya igikorwa cyayo cyo kugota intara ya Gaza kugira ngo abari mu kaga batabarwe. Abaturage bayo abarirwa muri mirongo bafashwe bugwate n'umutwe ugendera ku matwara akazi y'idini ya Islamu ngo bagomba kubanza kurekurwa. Umubare w'abanyayisiraheli bishwe umaze kugera ku 300, bakaba biganjemo abasivile bishwe n'abarwanyi ba Hamas babasanze mu ngo zabo no mu birori byo kubyina. Mu ntara ya Gaza abantu batari munsi y'200 bamaze guhitanwa n'ibisasu byemereye bya Israeli, mu gihe ibihumbi amagana by'abantu bataye ingo zabo. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Yvette Kabatese. Minisitiri w'ingufu wa Israeli yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nta mfashanyo y'ubutabazi n'imwe izinjira i Gaza, ngo nta tara rikoresha umuriro w'amashanyarazi rizaka, nta byuma byohereza amazi bizakora, ndetse nta ngunguru n'imwe ya peteroli izahinjira kugeza ubwo abanyayisirayeli bashimuswe bazarekurwa bagataha. Ayo magambo aje nyuma y'aho umuryango mpuzamahanga utabara Croix Rouge uburiye ko ibitaro by'i Gaza bishobora kuza kubura peteroli yo gucana imashini zitanga amashanyarazi mu masaha ari imbere. Hari icyizere cy'uko umuryango w'abibumbye ONU ndetse na Misiri byashobora gufasha ku bwumvikane bwo guhagarika imirwano kugira ngo ubutabazi bwihuse bwinjire kuri ubwo butaka bwegereye inyanja. Mu gusubiza igitero cyahitanye abantu benshi mu mateka y'imyaka 75 ya Israeli, mu minsi 6 ishize yarekuye ibisasu bikomeye itari yarigeze yohereza ku butaka bwa Gaza, yemeza ko ifite umugambi wo gusenya burundu umutwe wa Hamas uhategeka. Hagati aho abarwanyi b'abanyapalestine bakomeje gutera ibisasu bya rokete mu majyepfo ya Israeli. Umunywanyi ukomeye wa Israeli ari we Amerika itangaza ko ishigikiye ibyo Israeli irikora. Tukiri kuri iyo nkuru, hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yijeje Israel inkunga idahwema ya Washington, anihanangiriza abanzi bayo kwirinda gushaka kungukira mu birimo kuba. Aganira nyuma y'ibiganiro i Tel Aviv na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, Bwana Blinken yavuze ko inkunga ya gisirikare ya Amerika yamaze kuhagera kandi ko indi nyinshi iri mu nzira, ngo yose ikaba ishyigikiwe n'abanyapolitiki b'amashyaka yombi mu nteko nshinga amategeko ya Amerika. Yavuze ko Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi igakora uko ishoboye kugira ngo ibitero nk'icyo Hamas yagabye mu mpera z'icyumweru gishize bitazongera kuba. Anthony Blinken yongeyeho ko abarwanyi ba Hamas badahagarariye abanyepalestine cyangwa ibyifuzo byabo byemewe, maze ashimangira ko ibihugu bigendera kuri demokarasi bigomba gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo hirindwe kugirira nabi abaturage. Ibitangazamakuru bya leta ya Syria biravuga ko Israel yagabye ibitero bya misile ku bibuga by'indege mpuzamahanga bya Damas na Aleppo, byatumye bihagarara gukora. Ibitero by'indege bivugwa byabaye hasigaye umunsi umwe ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran asure Syria. Ibihugu byombi byangana urunuka na Israel
kandi Iran imaze igihe kirekire ishyigikira Hamas. Israeli ikunze kugaba ibitero muri Syria ku hantu hafitanye isano na Iran n'umutwe w'abarwanyi bo muri Liban wa Hezbollah, kandi si ubwa mbere igaba ibitero kuri ibyo bibuga byombi, ariko ni gake yiyemerera ko yagabye ibitero. Eka noneho tugiye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Ku munsi hugira gatatu, Pierre Basabose na Serafin Twahirwa bagirizwe ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 bumvirijwe mu rubanza ruriko rubera mu Bubiligi. Urubanza rwaburanyishijwe mu idonido, aho sentare yahaye abunganira impande zibiri z'abarerwa n'abaserukira imiryango y'ababuze n'abasaba indishyi umwanya. Ni inkuru ya Alain Majesté Barenga bakurikiranye urwo rubanza. Ku munsi ugira gatatu w'urubanza abaregwa hitavye umwe gusa nkuko vyabaye ku munsi w'ejo, ari we Serafin Twahirwa, kuko Pierre Basabose abamuburanira bemeza ko amagara mu kitse na cane cane indwara zo mu mutwe zituma yibagira. Aha bakavuga nk'indwara ya Alzheimer ituma abantu benshi batibuka ibyababayeko. Sentare yaciye itangura guha ijambo umushikirizamanza Kizigenza kugira asozere ibyagiriji. Uno nawe yemanze ko ivyemezo n'amasura vyerekana ko abagabo babiri bagira ibyaha byo kwica abatutsi babiteguye bakabishira mu ngiro, aho banararikiye abandi kwica babahagarikiye abo mu bwoko bw'abatutsi. Akaba yashimikiye ku masura yabajijwe. Ababuranira imiryango yabuze n'abasaba indishi bahawe ijambo muri urwo rubanza rwa Pierre Basabose na Serafin Twahirwa. Bagize bati urubanza rurerekana ko atahunga icaha nubwo yibaza ko imyaka yarenganye. André Martin Karongozi numwe mu basanzwe baburanira abasaba indishi n'ababuza babo. Iki cyaha cyakozwe ni icyaha kibasira inyokomuntu, no kuvuga crime contre l'humanité. Mu isonga y'ibyo byaha hakabamo crime de génocide. Ni isomo rihabwa abantu bose bakoze jenoside. Ibyaha n'ibyo baregwa bizabahama ari uko urukiko rubyemeje. Twizeye ko hazaba ubutabera. N'aburanira abaregwa bavuga ko urwo rubanza ari rwa politiki, kuko Pierre Basabose na Serafin Twahirwa atakibagira ahubwo bariko baratotezwa. Jean Flamme n'umwe mu baburanira Pierre Basabose. Je dis que c'est un procès fabriqué parce que c'est faux. Urubanza rurahengamye. Pierre Basabose muranira bavuga ko ari batanze uburyo gukora genocide. Si ibyo na gato, yari gutanga uburyo akawintera hamwe kandi abazikoresha twari tubazi ari FPR. Aider l'ennemi, payer de ses deniers à l'ennemi. Je n'ai pas eu mes témoins que j'ai demandé. Ikindi naco amasura navuze ko bumviriza ntibayumvirije. Ireresi navuze ko baraba ntibayavyemeye. Sindabitahura na gatoye n'umukiriya wanje ntabitahura. Nukuri uruno rubanza rurahengamye, ntavyo ntahura kandi umukiriya wanje arera. Procès contre lui, mais on continue. Bitegekanije ko urwo rubanza ruzobandanya ku munsi w'ejo azokumvirizwa amasura. Ikibonekeje kandi kuno munsi nuko urubanza rwitabwe n'abatari bake, harimo n'abanyeshure basimburana kumviriza urwo rubanza. Umutwe w'ingabo za ONU zibungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO watangaje ko abayihagaritse bamwe mu basirikare bawo kubera amakuru habashinja imyitwarire idakwiriye. MONUSCO yavuze kandi ko ifite politiki yo kutihanganira na gatoya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose. Ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP biravuga ko abashinjwa ari abasirikare 8 bo muri Afurika y'Epfo. Mu gihe cyashize abasirikare ba MONUSCO bagiye bashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu burasirazuba bwa Kongo hari abasirikare ba ONU barenga 14,000. Iradiyo mwumva ni BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Tukomereze mu Rwanda, aho urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwanze ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kumva mu muhezo urubanza rwa Hakuzimana Rashid ukurikiranyweho ibyaha 4 birimo guhakana no gupfobya jenoside. Urukiko kandi rwanze inzitizi zari zatanzwe n'uregwa zo kuburana adafunze ku mpamvu z'uburemere bw'ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo byaha yabikoreye mu bitangazamakuru bitandukanye no ku rubuga rwe rwa YouTube. Ni ibyaha we ahakana, akavuga ko abuzwa uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko arutegurira inkuru ikurikira. Rashid Hakuzimana ntiyari mu rukiko ubwo iyo myanzuro yatangwaga. Urukiko rwavuze ku nzitizi yari yatanze mu iburanisha riheruka, avuga ko nta mpamvu yatuma aburana afunze. Yari yatanze zimwe mu ngero z'abanyapolitike bafunze,
ariko baburanye bari hanze ya gereza. Avuga ko nawe afite uburenganzira bungana n'ubwabo. Urukiko rwanze iyo nzitizi ruvuga ko nubwo gukurikirana umuntu adafunze ari ryo hame, ariko kumukurikirana afunze nabyo nta tegeko riba ryishwe, cyane cyane bitewe n'uburemere bw'ibyaha akurikiranyweho, bityo ko Rashid Hakuzimana azakomeza kuburana afunze. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha 4 birimo guhakana no gupfobya jenoside, gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no kubiba amacakubiri mu Banyarwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo byaha yabikoze mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu biganiro yagiye atanga, bimwe akabinyuza kuri YouTube ye ya Rashid TV. Ubushinjacyaha kandi bwari bwasabye urukiko kuburanisha urubanza rwa Hakuzimana Rashid mu muhezo, ngo kubera imiterere y'uru rubanza n'amagambo Hakuzimana Rashid yagiye avuga ngo byabangamira umutekano w'igihugu ndetse n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Urukiko ariko rwanze icyo cyifuzo cy'ubushinjacyaha, ruvuga ko kuva urubanza rwa Hakuzimana rwatangira kugeza ubu nta kigaragaza ko kuburanisha uru rubanza mu ruhame byagira izo ngaruka zivugwa n'ubushinjacyaha. Rashid Hakuzimana uvuga ko ari impirimbanyi ya politike mu rubanza kandi yavuze ko ibyo yagiye atangaza kuri YouTube byagombye kubazwa Google, ngo kuko yemeye gutangaza ibitekerezo bye igasanga bikwiye. Ibiganiro bye byakunze kumvikana nk'ibinenga gahunda z'ishyaka riri ku butegetsi, gusa we akavuga ko ari uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga bwo kuvuga ibyo abona bitagenda. Urukiko rwavuze ko urubanza ruzakomeza tariki 22 z'ukwezi kwa 11. Umunyamategeko wunganira umugore wahoze ayobora Gabon Ali Bongo yatangaje ko uyunganira ubu afunze. Yavuze ko urubanza Sylvia Bongo haregwamo ruswa rudakurikije amategeko. Mu kwezi kwa 9 yashinjwe gukoresha amafaranga afite inkomoko mbi, kwakira umutungo wibwe no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni inkuru yo ku rubuga rwa internet rwa BBC mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Sylvia Bongo warufungiwe mu rugo aregwa kunyereza umutungo w'igihugu. Umugabo we yakuwe ku butegetsi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8. Umunyamategeko François Zimere avuga ko ifungwa rye ryabaye ku wa 3 ndetse n'uburyo byakozwemo bitubahirije amategeko. Mu kwezi gushize Madame Bongo yarezwe kugira amafaranga afite inkomoko mbi, kwakira imitungo y'imyibano, inyandiko mpimbano no kuzikoresha. Umuhungu we Nuruddin Bongo Valentin nawe yarezwe ruswa no kunyereza umutungo, ahita afungwa by'agateganyo mu gihe ategereje kuburanishwa. Igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma gato yuko Ali Bongo yaramaze gutangazwa ko ari watsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu wakuweho yaje kurekurwa n'igisirikare ndetse yemererwa kuba yajya mu mahanga kwivuza mu gihe yaba byifuje. Yabaye ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2009 ubwo yasimburaga se we wari umaze imyaka 41 ku butegetsi. Urukiko rwo muri Kenya rwanzuye ko bitemewe n'amategeko kubona guverinoma yaravanyeho itegeko ribuza gutema ibiti kubera ko abaturage batigeze babigishwaho inama. Mu kwezi kwa 7 Perezida Ruto wigaragaje nk'impirimbanyi ikomeye irwanya imihindagurikire y'ikirere, yavuze ko gukuraho iri tegeko bizatuma hahangwa akazi gashya. Ni ibintu habarengera ubuzima bw'agasozi banenze cyane, kandi ishyirahamwe ry'abanyamategeko ryo muri Kenya ryareze mu nkiko leta rivuga ko itigeze isobanura mu buryo bwa siyanse akamaro ko kuvanaho iryo tegeko. Urukiko ruca imanza zijyanye n'ubutaka n'ibidukikije rwasanze abo banyamategeko bafite ukuri, ariko rwemerera leta gutema gusa nk'uko yabiteganije hegitari 5,000 by'ibiti bishaje. BBC gahuza miryango buno none umwanya w'ikinamico urunana. Nyirabazungu na Mukandekezi bahangayikiye bikomeye ubuzima bwa Honorine. Hagati aho Pascal n'umuryango we wose baraye kwa muganga. Byabagendekeye bite? N'urunana. Yihagarare gushaka udora abarwayi batangiye kuza ari benshi. Ubusajya sindi umurwayi. None se we kurwaye inzara uragira ngo bayikuvure nayo? Yego n'inzara irimo, ariko nimbeho ni nyinshi cyane. Uwamahano mba ndyamye niyo yaba iminota 10. Se wahakura ariko ngo ntubonye ko batubyukije ngo nitubavire mu bitaro si muri hoteli. Nane nakazuba kanze kuva byibuze ngo njye kukota. Twari igenje ariko uyu munsi wo ntiwira pe. Ubuse tubigereje gute Pasika? Dore abana uko bameze, amaherezo bararwara umusonga.
reka dusubire aho twahoze nibura ntitugire imana turasanga Damascene atakiri mudugudu. ubundi se twaje abaturage bose bataduhagurukiye ngo ntibadushaka mudugudu wabo, niyo twasanga Damascene yaravuyeho uwo twasangaho nawe ntiyatwemerera. Nyine turagenda dusaba umuyobozi w'umudugudu atumize inteko y'abaturage tuba ariyo dusaba imbabazi. Aha, reka nebere ko byanabaho da. Hanyuma se ubufite amatike tujyana? Reka njye kwinginga Rangwida rero tumusegera abana njyewe nawe tugende n'amaguru. Ntabwo byashoboka Pascal. Icyambere Rangwida ntiyakwemera gusigarana abana batatu. Icyakabiri nawe yabyemera sinagerayo n'inda ntwite. Mana yaremye isi n'ijuru koko. Nk'ubu Pascal wamuremeye iki? Njye ndumva twareba ahantu nko mu ishyamba ry'inzitane tukaba ariho tujya kuba. Maze tukaba imboga zitetse zishyira inyamaswa rero. None se turaguma mu marembo y'ivuriro ry'abandi Pascal. Gusa mu kanya aho ntibagiye kuza bakahatwirukana. None se tubigeze gute rero? Kumva ntawe yimumwima hari. Reba ahantu ujya kwicara n'abana. Njyewe ndagiye nikubita imbere ya Rangwida mutakambire mubwire ko twisubiyeho tutazongera gukora ikosa n'igisa naryo cyose. Ugiye gusetsa imikara. Rangwida ararakaye cyane ntabwo yakumva. Ikirenze kuri ibyo kandi niyo yakwemerera. Nyamukobwa wanyese ntiyareka tuyikandagiramo. Se mbyihorere koko sinirirwe njya kumwikubita imbere. Ko numva hari ukuntu nshobora rwose kumutekera imitwe igashya uharetse nkagerageza amahirwe mukobwa aja. Kireri! Kane uri gukora icyaho mu kigunda? Ndi kwahira ibyatsi by'ingurube sha. Ingurube zandese? Kire, cyajye sinakubwiye ko mfite umushinga wo korora ingurube. Dore ukumbwira ko aya mafaranga papa wawe akaba atarazizana. Zaraje se? Sha zaraje pe. Nyine buriya nabonye papa akomeje kuninza, ndamubwira ngo asubize amafaranga no mama. Rwose bwakiye azinzanira. Ni byiza cyane pe. Zimeze gute se? Sha nyine nta kibazo ziraho pe. Gusa sha umva ziraryo cyane pe. Mbese nibigenda neza nanjye mu minsi iri imbere rwose ndabona nangiye gukirigita ifaranga. Niwumva se? Rega dukiye gukura amaboko mu mufuka tugakora pe. Ejo heza hacu hari mu biganza byacu. Ni ukuri ntubeshye pe. Gusa nyine sha umva zirakabya pe. Uzi ko zisigira ubwatsi nkajya mu kazi ko kwa Filipo nibwira ko nsanga sikibufite nkagaruka nsanga bwashize. None se zitarya ugira ngo zakura? Sha kubifatanya n'akazi ko kwa Filipo rwose ntabwo bizanyorohera kire. None se ugiye gucika intege aribwo ugitangira? Ese ugira ngo ikindi wageraho utavunitse n'iki kane? Ntacyo byo pe. Gusa nyine ndibaza niba nzayireye mu gitondo nkagaruka nsanga zabimaze zikiri ibibwana, ubwo rwose nizimara gukura bizagenda gute? Uzajya ukora imirimo y'igitondo kwa Budensiyana, saa sita aho wakaruhutse usimbuka ushaka ubundi bwazi ugaruke mu mirimo ya nimugoroba. Shawe nuko utarakora akazi ko mu rugo karavuna kire. Uratekereza guteka ukita ku bana, ukabamesera, ukajya gucyura uwiga, ukaza ugakoropa inzu, ukagira gute na gute. Aha, sha nyine uyu mushinga narawuteguye ariko rwose uzanyumvisha pe. Erega twese duhura n'ibibazo. None se njye ugira ngo korora inkoko mbifatanya no kwigugira ngo babyoroshye. Ntega niba n'inkoko sha. Rega buri inkoko we nizirushya nk'inguru. Ariko ingurube nayo yunguka cyane kurusha inkoko. Maze ubu nanjye navuze ko nimbona amafaranga ashitse nzagura intama. Kwa numva ibintu by'ubworozi rwose waramaze kubyiyumvamo pe. Ubwo nyuma y'inkoko ugiye kongeraho n'intama. Cyane rwose. Shakane ngaho sigara wahira. Reka njye ku ishuri nakererwa. Sha nanjye rero ndasanga utashye kuko amasaha yo kujya mu kazi ko kwa Filipo yageze. Nimugoroba se waba uhari ngo nze kwanyura ndebe uko ingurube zawe zimeze. Nta kindi se ngomba kwitwararika mujyana? Nta kindi rwose. Wowe ukomeze witeho bisanzwe, wirinde imirimo ivunanye, urumva? Ukomeze urye neza, yego, uruhuke bihagije. Nta kindi kibazo ufite. Ariko se mubyeyi, harya ngo uri umujyanama w'ubuzima? Yego ndiwe mukecuru. Inshuro zose tumaze guhura ntabwo nzi. Turetse ibyo by'ubujyanama se, tugakoresha ijisho ry'umuntu mukuru, iyi nda simvutse. Niyo mpamvu nanjye mubwira nti niyitegure neza, kuko igihe icyo ari cyo cyose yafatwa n'ibisaka byara. Urakoze cyane. Uti igihe icyo ari cyo cyose yafatwa n'ibise akabyara. None ubushize ko byamufashe ntabyare. Biriya bibaho rwose. Urumva? Hari igihe umubyeyi agira ibimenyetso nk'ibyo uri kunda, ugasanga wenda azanye imigendo mu birenge no mu ntoki se, ariko mu by'ukuri atarageza igihe cyo kubyara. Urabica ku ruhande, ariko abantu b'inyarurembo muri babi. Kubera icyo uvuga ngo turi babi mukecuru? Umwana wanjye baramuroze,
hari abagome bamwanga batifuza kubona ateruye uruhinja. reka ibyo ntabwo ari byo pe. wigira ikibazo igihe nikigera azabyara. ibyo nyogokuru ahora bipfa na Karemera ashaka kuduha umuti ngo wo kuzingura ariko Karemera akabyanga. Karemera n'umugabo w'intangarugero ndabizi ntiyabyemera. Ariko abantu bo sinzi uko mwabaye. Karemera wanze ko mperekeza umwana wanjye kwa muganga akanga ko na nyina wamubyaye aherekeza umukazana we. Niwe ushimagiza bigezaho. none se ko mwari mwabirwaniye yari kubigenza ate nyogoko? Umwanzuro mwiza rero ukaba kuguherekeza ngo akunda dusebye mu bantu ko turi ababyeyi babi. Ahubwo sina ngombwa ko aguherekeza kuko nyokuru na nyoko biko babirwaniye. Umugabo wese akwiye gufata umwanzuro akajya aherekeza umugore wagiye kubyara. Ariko nakataraza muzakazana mwabanyabuzima. Niko ko mbona uri umukecuru uciye akenge. Kuva uvutse wabonye abagabo bangahe baherekeza abagore babo kwa muganga bagiye kubyara. None se wumva hari icyo bitwaye umugabo agize uruhare rutaziguye mu gufasha umugore wagiye kubyara? Ariko ibyo ntaho biba n'amahano. Nta mahano arimo mukecuru. Ahubwo ni ibintu byiza cyane dukangurira abagabo bose. Umugabo akwiye kuba hafi y'umugore wagiye kubyara, akamenya icyo amukeneyeho, akamufasha. Urumva? Ni nawe abaza umugore we kurusha abandi. Dorere Pasika ni wowe? Ni njyewe. Ubwo hano iwanjye wahageze ute? Nako banza umbwire izo nkuwasa n'izanjye. Mukecuru nawe rwose. Urumva se igiti natemye mu ishyamba ryawe nkaba nyasiriza iwawe inkwi zacyo zaba ari izandi mukecuru. Nawe umbwiza ukuri. Hanyuma aya mazi se yo yavuye? Ni njye wayavomye. N'akadomoro ko mu gikoni nakujuje maze urareba yo ngayo gusa. Wahuye na Nyezi se niyo wagutumye? Oya da. Ni njye rwose watekereje ndavuga ntubu ngubu umubyeyi wacu ashobora kuba afite ibimugoye umuntu yabimufashamo. Yego komana yanjye. Nicyo koze da Pasika wakoze nukuri. Nari maze iminsi ncana intoki kubera kuba urunyasiriza. Dore na ka karima ko ku rugo nakabagaye neza. Urabona ko izi mboga nizibona kavura zizahita zishisha. Ariko rero nubwo ngushimira hari icyo nibaza ngiye. Iki se ko nta kibazo. Ibi byose ninde wakubwiye kubikora? Ntawe nukuri ni njyewe reka. Ugamije kugera ku kisi. Wavomye, wahinze, wagiye gutema igiti mu ishyamba uri kucyasa. Ibi byose ni kugira ngo ngugarure mu rugo rero. Oya ndabizi kutugarura wenda byo ntibyakunda nubwo tubibonye tutabyanga. Ikintu cyatumye uza kumfasha ukirirwa uvunika bigeze ahangaha urumva ari iki ugamije uretse kugaruka mu rugo? Nyine urumva ntabwo dufite aho tuba. Twirirwa twiruka uyu munsi tukarara ku kiliziya ku ibaraza ryacyo. Ejo bakatwirukana tukajya kwa muganga naho bakatwirukana ubundi tukajya kurarana n'abanyerondo ku izamu mbese ibintu nk'ibyo. Ariko rwose Pasika ari umuntu mwiza. Nuko ugira umugore w'umusinzirega. Ubu samere wate nayo majoro murara niriyanda twitera. Nawe ibaze nyine kurara irondo bugacya utahengetse umusaya uri umugore utwite n'abo bana. N'abana kandi ariko muri kumwe. Twabashyira he? Kariya kari kwibere kuko nako bakurikirana buri umusonga ntuzatwica utwo twana koko Pasika. Nta kundi twagira mukecuru. Kereka wenda nka Yesu agukoreyemo ukatugirira impuhwe tukagaruka mu rugo. Kandi ni ukuri kw'Imana pe yaba njyewe cyangwa mukobwa Jean. Twarize amasomo twarayabonye nta wazongera kugira ikosa akora na rimwe n'impamo y'Imana. Ese ko nguhungu kankurikira urashaka kungonga? Asunda kubunze koko kire. None se ko wavugije inzogera nkajya ku ruhande aho wagakomeje umuhanda ukabuje unkurikira. Ariko ntukirakaze nk'abana bato kandi umaze kuba inkumi. We nta nubwo uzi gukina koko. None se turakina turaziranye? Ariko ngenda kuzi. Nzihe? None umukobwa wabushombe se ukaba wiga Nyarurembo. Nuko ndumva nzi ngaho ukomeje utahe nanjye nitahira. Nta kibazo icaraho ntacyo ngutwara. Nta mafaranga mfite yo gutega igare. Nta kibazo rega icaraho ngo lift. Lift itera inda. Ariko kire uracyafite bya bisubizo nk'iby'abana koko. Ko lift itera inda. Tuntu nk'utwo koko uracyatuvuga. None se kuki ushaka kuma lift? Ntacyo nuko nshaka ko twibera inshuti gusa.
njye rero ntabwo mbishaka nta nshuti ndakenera aka kanya. nta kibazo niba utabishaka ko twakundana ngaho urira igare twigendere nkugeze imbere. kandi nakubwiye ko najya nemera ibintu by'ubuntu, yaba iyo lift yawe yaba utundi tuntu abahungu bashukisha abakobwa tw'Imana, ibyo byose batubwiye kubyirinda. bande se babibabwiye Claire? mu ishuri no muri club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinya. Claire, nubwo umaze kuba inkumi ariko uracyafite ibitekerezo by'abana. ubu koko nk'umukobwa ungana gutyo ubu kivuga ngo barambwiye, we nta nubwo uzi kureba ibigufitiye akamaro. lift yawe ndabona nta kamaro imfitiye. ariko ubanza utinya n'abahungu, cyane cyane abaza bama iby'ubusa nkawe. oya humura, uri igare twigendeye ntacyo ngutwara. ese wagize ngo ndi umuhungu mubi? utongera kunkoraho ukambona nako nongeye no kunyegera. humura Claire, humura ndi umwana mwiza rwose. wemeye tugakundana ibyo ukeka nta n'ibyo nazagusaba. urira igare ryawe ugende bitaraba nabi, kuko nongera kunkoraho rimwe gusa ndahita mbibwira papa kandi naza arakomerera nabi. ariko se sha namwe murakabya koko kumana, ariko Suzuki ukabya nkaho yamaze kuba umugabo wanjye we. jya wizera yewe, ariko ibintu abantu bose bamaze kumenya urumva byapfa byishwe n'iki koko nye. sha Devo, burya ngo icyawe nicyo wamize nawe iki kiri mu matama ngo n'ingumi yagikuramo. ariko we uretse gato twumva nye mukecuru ari kumwe nande se ko numva abantu baganira. ahubwo se ko numva atari mama. urumva wari mama se? reka turebe, wabona yabonye abandi bapangaye, ndumva harimo n'ijwi ry'umugabo. ye Pasika, ninde wakuzanye hano? yewe se hari undi uhetse? twagize nyine urabona twasabye imbabazi. none mwagarutse mwese n'umugore wawe n'abana? yego ariko ni ukuri kw'Imana turakurahiye pe, ni ukuri nkurahira imfura yanjye Muzara. ntabwo tuzongera gutera amahane kuri mukecuru cyangwa kuri wowe, nta nubwo tuzongera rwose kwambarira imyenda, amakosa yose twakoraga ntabwo tuzayasubiranye. uretse gato yewe keretse iyo uvuga ko mutazongera kunywa inzoga, naho ubundi igihe cyose mu gisinda ntimuzigera mubura amakosa. Pasika muga ni ukuri, nubona hari umuntu ugarutse gutera amahane iwanyu mu gicuku uzahita ubwira mukecuru atwirukane burundu. we ibi ntabwo bishoboka, yewe ni muceceke. ntabwo mbyemera ko mama ari we waba wabahaye imbabazi akabaha uburenganzira bwo kwinjira muri uru rugo. se ni impamo y'Imana, niwe pe, niwe rwose. se twatinyuka kugaruka tukigabiza inzu nta wayiduhaye koko nye? we yareka mubaze, yewe ntabwo byumvikana. ariko ni nsaga ari we wagaruye koko, muraba mufite amarozi akaza. ariko anye Karame Devo, reka njye mu rugo mukecuru atansanga hano tukaganira, sinaba ngitaye na hejo. none se muga wabanje ukandebera uyu mugore wanjye ko mbona ameze nabi. afite imbeho nyinshi, namucaniye umuriro ngo yote ariko ntumugeraho pe. ubu ntarwaye koko? anyese nasanga Pascal n'umuryango we bahawe imbabazi arabyifata mate. ntusacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana. gusa mbere yo kubasezeraho nababwira ko Israheli yavuze ko idashobora guhagarika gatoya igikorwa cyayo cyo kugota intara ya Gaza kugira ngo habari mu kaga batabarwe. abaturage bayo babarirwa muri 100 bafashwe bugwate n'umutwe ugendera ku matwara akazi dini ya Islam wa Hamas batabanje kurekurwa. hagati aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yijeje Israheli inkunga idahwema ya Washington, anihanangiriza abanzi bayo kwirinda gushaka kungukira mu bintu biri mu kuba ubungubu. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Abi. mwakoze cyane guhitamo BBC Kahoze Miryango. muramukiho.